igihe twagarutse na Lorraine aza kubwira ati tatuwaje yaje nkubisa muri CEO ni Sort TV1 twinjiye mu mwaka mushasha. Lorraine akubwira ati sinshaka kugenda ariko mukundwa turabizi twese ikisi gihe cyacu cyo kuvuga ngo urabeho gushika duhuye kandi kuko iri si herezo hazoza umunsi aho tuzobona inzira yacu iyo ine zicurarangwa n'abamarayika baririmba mu gihe inyenyeri zizotonda ku murongo jewe nzoba ndahari. Iyo nta na kimwe nitayeho kuko icyo nshaka ni gukundwa, icyo nitayeho gusa ni wewe kuko nzungurutse nka kujya kwa tatuwaje. Sincaye ku buribwe, nzoca mu muriro no mu mvura kugira ngo ndakwegere. Nzungurutse nka kujya kwa tatuwaje, ndikodere ku mushatsi wanje ngo uje hasi ndawitaho. Gusa umutima wanje mu biganza byawe, ntugutakaze mugenzi wanje kuko ni wumfise. Joine zicurarangwa n'abamarayika bakoma induru mu gihe inyenyeri zizotonda umurongo, jewe nzoba ndahari. Nta na kimwe nitayeho kuko icyo nshaka ni gukundwa. Ikintu nitayeho cyonyine ni we wenyine. Nzungurutse nkujya kwa tatuwaje, sintaye ku buribwe, nzoca mu muriro no mu mvura kugira ngo nze ndakwegere. Nzungurutse nkujya kwa tatuwaje. Ujyana na kimwe nitayeho, icyo nshaka ndi gukundwa, icyo nitayeho niwe wenyine. Nzungurutse nkujya kwa tatuwaje, sinicaye ku buribwe, nzoca mu muriro no mu mvura ngo nze ndakwegere. Nzungurutse nka tatuwaje, icyo nitayeho ni urukundo. Icyo nitayeho ni urukundo. Nzungurutse nka tatuwaje.